Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kikin hun seng bhalang ka themri boy. Kibikin thop ya KSU bat FKJGP. Ha khat nyo trek unai tung arajar arpusan klaken mau buram yegeling khu sngiyap ka bashispa kanai posnam jung sim Tirot sing daga belet bu sentiu haudur mod ubedan haplau jung school Jawahar Navodaya Vidyalaya Hanyang Bari. Hagani gesngi shwabani bu sentiu degi dekat jung ni ki atli geseng klapen long shuwai ka jingalang ha ka bladan lang keneng kai ka GNV Nyang Bari bagi kena school ke puli hapo kani ka school. Kino ilam jong ke KSU bat ke FKJGP habakaran hagani gasngi klapen pau bakum ke Jaidbynriew Khasi kedang Donkam ban penmi Shibun ke Samla kebedan ni ke bensim shenrang bat ke bensim Lade kumulong usim Tirot sing banyak khun na ke benta ki dauba jong Jaidbynriew bagi banten rong lam ke jingket bakia haki emlang kasalang. Sebenarnya parti Sobat aktif mensuang yok pulir ki kot apo school sepang story jong Tirot sing handai menta ka juk menta ka KSU ka lapni ya ka film documentary jong Tirot sing ka ba ikna menta ki peta ho bai ka lai ka story kumno Tirot sing la yang yale ya ki doli be kumta la shispa kana busnem ki jingyap jungu handai hot ni kum ke ki khun samla ki rang yale nyap sim ya ka nuksa kumuto idol jongi ba compromise ya ke issue jong Jaidbynriew kumta hadu menta gidi ben soto ba nginde punya pen ya ki issue jong Jaidbynriew kumba kini kisnem ni laimi khamadan bandoa ya sarkar ban ayo ka LP ndai du mentangi patyo ka LP ndai kumi dekat jong Jaidbynriew ka issue ka ba khmat ni bu ka de ka influx ka ba ka de ka state jongi ka jala jongi ka senda Makadai ke Bangladesh, Henry ke Wasnusi, kat bangi kita kat jangan Jaidbynriew, ikut Samla Jaidbynriew, dia compromise, ya ki isu Jaidbynriew, Henry hakini singi lagi, bahang teh border Bangladesh, kita kinong penrung, ya kita kar Bangladesh, benuan rum tu, saya kena gari jongi, Lade penban ki ejen da kita ki parado para senam jongi, tekumta para Samla, tenuksa, hot, kinbun kinbun jinjar, jadi ikut Samla. Ba bot ya kanuksa jong Tirot sing Henry ngimdei ba compromise ya kita kisbai ki rupa ki bawan bon thet yangi hendai melok thet kumolong Tirot sing nimyo shu ya kita nginong ilam ki balong kum tau Tirot sing ha ki tu ki por ba menshwa o Tirot sing kindiat kade ka ba shon mesim hangai ba Tirot sing ulale ya ke kamba nam takari ba ka Jaidbynriew Khasi jungi hendrai mentangi la duno teng ni soban la duno ya tagi nong ilam kibata kiba ik ya ka sebai rupa ba ik ya ka spa putei nimyo shu ya kita ke ba ik ya ka Jaidbynriew jungi u Khasi kharabang itip te ka kalong kai ke ba kemen ba nagaliang junga ngayo ban keren ban simatalang gane ka step ka ba menta ba usim terusing ujongi udai sha uta usim ubalai lam lenti ba mangi wei pai wei nichu keren nakapor sakapor hagini kisi kibala dep kumjuk hagini gane kenti ka ba menta bangi pentelun lengba kasyap lengba ka jintelun jong usim terusing hagajinile lailut ke jungu klaim da pendem ya kata sarkar British ke bangi juong menta hagipor baki sigia kendiat hagipor ba u David Scott u yele pentelep ya kajin ik Jaidbynriew jong Tirot sing da kaspa lane kasbai pen luet lane penduk pendamno ya ka longbrew menbrew Khasi Henry klaim da penrem ya kita baro u Tirot sing bentat ba hunru ban syam petok apa From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams
From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.